Medang step jong new trick penai bakat way sini pada kuat nak liang jong ngi kilaingut kinoi lam jong choi si manga dan pengamat kerandok west vision Pak Isaac tapi pas saya mau kami asen sekretari bat Pak John Lingdo kum asen organisasi sekretari ngila syakon ha kasada gang station nah banong sada gang station nama bakum fitip hi ki kamgang haswa bakin lek ban senret umi guna hikai shwa bakin lek lathi charge shwa bakin lek kawang tergas ki kamgang da ki katok kan ngut ngam kedok ya barafai ki pada hari uniform lalit nang ni timentar ski kila khot ingi inoi lam ju choisi hang ne po gang station nga nang mut bakin ai kamgang lai nga dan ingi khot ten rai andang layok ban keli ban pertho ba ki ong ba kadon ka kis ki jong phi house ngam ada kuai ki long ba kata ka kis ki jong phi ka long ba phila le ban storm ka mai kles ki trian ti kila klis bur ki is phang jong ta ti tan we ngajubab ski ka long ba ki kis lani ki issue ki bo per ki bangi kum ka New Traffic Council HOC lani jengui pat hapo ki wi pat kilama ladang ngimlek ban halang ngimlek ban perta hang te hapo kataka yeng jong pai ba house people sekretariat hang nu ngili perta tengah priang ya ke ba nak liang jongi ngilalek sekretariat ndrei ngam ken mau syu katarik ka bakan no senam bakan no hendrai phi de ben ken mau kum pai ba manu bala penlongi bangile pos sekretariat ngatai baru ngi ken mau yusnya mereka kendai bala pas ya ke resolution jong ILP di hendrai arya kendai arpau arpuai macam senam ngila am kam shumladon taka jingbudin jongki ya ke bam kidan kat tu peningut ki take representative people representative yang bangin lek the delegation foreign report po Delhi no ki kamilam tingi nginam hun tang masih pas resolution rengi kwa bakum banglai i ka Manipur mo dang net senam beladam kalayo ya ketika an ban perkengi ke cuman ban tu ki barjela ka ILP iya kata ka ILP lani melayale ayu ita ka ILP ka bam melaya kular ban lek ban budin Delhi tika dengan hi kamat ya ka ba la syakot hajiringi ki kendon hani gidon under section 353 341 506 bat 34 IPC bat kini ka section 6A MMPO Act te kini gidi ki kendon ya ka ba la pengat ingi komki noi lam jong ka HYC kum noi lam ngam no sophia bandrung hapo patok hapo ing bendi lalong ready na dok masya habashi mini jikit kle nang owot ukuli ngapri kan mau pi hakapor bangile po rajbawan ukuli salet na po kani ka syarikat ke jonga tingingin ton jikting ton kuli ton lathi ton ing bendi hangi ngila jumat ru ya ing bendi jadai la dabam ngingim lilai tang bat im ke jabri kita long ke deka ka nong rem jungi kuminoi lam HOC nginom ting nginom khau e phi penting ro ngim ting hiro tikata ke deka ka message ka bang kwa ban ai shabaro kinoi lam jong HOC wat chi wi par inoi lam sik balang ti nginang ye khun nginang ye le nang tang ILP hi kam dei shu ka pom ka bangi ngin ong ka jisa kini ban su tho kini kin ru pungut kan kila le pop te nomor balai kishu pas ya ka resolution henry ban budin kimle kimul kishu lesi kala lok mo ba kishu aku blai pensubhada kamon rege tra ka dia kejo jo berlengot ngi nom super hak tu por bangi kadon wi ga jingjam shale hado sampu teli kini ki kendon IPC ngalah syak pengat musya ini li tang saw sam teli le yu ngang om li le ngalalong ba ready lah kem mendang siro retang we makan em ke jai benriu kem yang aset ngi berlengot ini le tang ban im jai benriu kata kapoten ke banwan kalong ba sos ngai le ban yo ta ka jingkir jingta lingba kai em nang penskun gan nang penskun kan nang syasyo nang sabom mata nang skun no USG don kan nang ambak lah tinggi rundang skun nang ni sekmat nang imi ejing syang ban
let's say la dadon ki ni ki tang ni le kham kian re menang ni skwa ngi na yemi ba namar ba ke isu jeung jak menre kam de ki isu simet la da isu simet let's say la ban ikren ku me re ki isu jeung jak menre mi ba tingi kentu ngi kerpat ya ki parari ki bai i bai skol lomba kan ik news ke media electric media jong suba ai ka jing krishan ngi la da pimla banewan ro bu ka jing duai namar ngi su tho hi ka jing le ku pharo ma man shwa ma ti kum ju ro kan ka sarkar MDA ka sarkar lalu mamong baka jing ka dono mau ka jong kan ka sarkar agawe ka sgi mo se ni kinyat sgi syo bang sejam order apply yo le se kan la ban pen ulong long ni su tenat lang ne kita mau ngajing api saki parari coba cek